kerteng ke jonga kalong teman basan SK lalu jong kabalang Presbyterian Maulong ngasoba bania thu syapi ki para bangej ki badon sabar jong kasinong ke jongi bakabalang kadon ya ki artli ki program kawai ka jingpen kentang ya ka yeng mani kabatmai jong kabalang Presbyterian Maulong bat kabar kadai ka jingrakhe ya ka jubili ka jingdap jong kabalang sispa ar pusan sinan kapreng ke jingal inti jong kabalang nilai ya lengba kijing nilai ya lengba kijing lengba kini kisnem sispa ar pusan teli kisnem nasoba ni banyatu yapi ba kabalang kalarai kalai pun ban rakhi ya kini ki atli ki program haka ar pun riu tarik November ar hajar ar pulai haka sngi jongkra ngangej pilayo ya di city ki balapa syapi ki para bangej ki bai ki badan kerteng bat ki pemdan kerteng hapo laka jong kabala ki balano senyang na kabenta kayeng jingtai ya kayeng bakentang kabalong kayeng mani jong kabalang Presbyterian Maulong lese tila bandon ki bangi kum klet kum kabalang tila bandon ki bamyo ya ke jingtip hawedei bat kete ke program kumta na kaliang jong kabalang ngi kerpat yapi bapinam theo ya ki jingduna ki jongi kum kabalang nrei kani kalong kajing ndekani kalong kajing kerpat barit ke jongi itu ke balayo jingtip bat ke bamyo jingtip ke baladon benta ha kani ka jingtai ya ka yeng bakentang ka belong ka yeng mani ka batman ngi kerpat da ka mensiam ka basngrit bapin sobha ban ya don rengkat ban ngi ha kate ka ar pen riu tarik jong ulu penai bakat we jong kani ka sem ar hajar afla ka jingpen kentang ya ka yeng mani kan long ha ka porsi ko baje menstem bat kajing penkut ya kajing rakhi ya kajing dap cispa ar pusan snem kablong ka jubili ha kajing sang ka ar kata kamut ka por si baji steng kumta ngakerpat nakaliang juga balang ka hin sobha banya poilang sya kani ka program bakarpang jong kabalang lembah kini kala pakai kubur ngakerpan nakaliang juga palang baro kawai bapin sobha banam singawi lada pimpadio jingtip lani pilayo jingtip bapinnya koi kenang sya kini kejing rakhi bakerpang jong kabalang ublai sipun yapi ki para pengen ingin saya kendu aga ar penrio tarik aga sni fry jong kasni ke kentang ke jong fry. Itu boleh sih.